Everyone, good morning. Ma'am, कोई course में को basic to advanced course. तो असीदगी start तो उसे ना इस चेक में तो ये microphone sound चेक तो हो रहा है. Okay, done. Derivative market की सही कोई बेसिक टू एडवांस कोर्स सिदा डेरिवेटिव मार्केट को डेरिवेटिव मार्केट से ngasiदगी स्टार्ट तौसेन तौबने अदो ngसागी कोई डेरिवेटिव मार्केट से करिनो नत्रगा डेरिवेटिव मार्केट से कोइना नतरका नमागी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लोइनमक लेको हाइरिबा म्याम से कोई डिस्कशन तौमिनसे ngasi क्लास सिदा चौराकपा मा जस्ट ngasiदी कोइना तौदिसे कइनो कदा ngसागी डेरिवेटिव मार्केट से की इंट्रोडक्शन खक्तनिको म्याम डेरिवेटिव मार्केट से करिनो है बगी मागी इंट्रोडक्शन दो तो ngasi से डिस्कशन तो मुनसी ब्रीफली अदुगा ngasi की कोई मॉर्निंग की क्लास है होरन इवनिंग द 7:30 दा अमुक डिस्कशन तो मिनगनी YouTube लाइव तक को क्वेश्चन आंसर ngasi की सी की होजी की कोई तौगा तो क्लास से द कइगुंबा आदि कोई डाउट लेबा नत्रगा एनी क्वेश्चन लेबा को लोइना मक तो होरन नुमिदांगी पुंग 10 मखाई दा कोई करे गूगल मीट की क्लास दा Google Meet की डिस्कशन अवार्ड द जॉइन तौबिरो अदुगा द पुन्ना मुका मु डिस्कशन तो मिनसिका ओके तो सीधा कोई ना डेरिवेटिव फाइसे कइना दी डेरिवेटिव मार्केट हाइबम लेको की स्टॉक मार्केट की मनुंगसिदा को डेरिवेटिव मार्केट से करिनो हारे गदी डेरिवेटिव मार्केट से कोई फाइनेंशियल की कॉन्ट्रैक्ट अमने मासे कॉन्ट्रैक्ट ओइदिने कॉन्ट्रैक्ट मीन्स आई डेट असी बाउदे नंगी से सी लोगे नत्रगा सी जोन के आई सी जोन के खोके हाइबगी बायर अमगा सेलर अमगी मरक ते लेबा कॉन्ट्रैक्ट तो ओइदिनिबो तो से सम नायका ने डेरिवेटिव से कइनो हारे गदी कइगुंबो पोसक अमदगी डेराइव तो थोरकपा अदुगा सेमकपा को अदुगुबो मार्केट अमने हारिबा मार्केट सी कराइदगी डेराइव तो थोरैनो हाइगदी अंडरलाइंग एसेट हाइने लेरिको अंडरलाइंग एसेट नत्रगना ग्रुप ऑफ एसेट को हाइरिबा अंडरलाइंग एसेट नत्रगा ग्रुप ऑफ एसेट सिदगी मासी डेराइव तो थोरागा सेमकदोइने को अदो अंडरलाइंग एसेट सिदि कइनो हाइगदी से एग्जांपल होइना कोई कंपनी म्याम लेरिसे नत्रगा इंडाइसेस सिंगसे इंडाइस दा कोई निफ्टी 50 ले लेरी निफ्टी बैंक लेरी को निफ्टी फ्यूचर्स लेरी हाइरिबा कनो सिंगसे कोई इंडेक्स सिंगसे सिदगी कोइना डेराइव तो थोगा डेरिवेटिव कनो से सेमे को डेरिवेटिव मार्केट से मींस डेरिवेटिव सिदा कोन याव से के किनो डेरिवेटिव हारगे मैम कोन क्लास 12 त बी द के तमको मैथमेटिक्स की डेरिवेटिव तो नते को सी एम डिफरेंट होय सी डेरिवेटिव सिटी मसागी कोई स्टॉक मार्केट की मनुंग दे लेबा स्टॉक अमदगी डेराइव तो थोरगा सेंबा दुगुम मखन की मार्केट निका हाइरिबा डेरिवेटिव मार्केट सिगी मनुंग दे लेरिसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन हाइने लेरिको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन द कोइना ट्रेड कमाइने तौगनी फ्यूचर्स है से कइनो ऑप्शन है से करिनो सी मैम से कोई 1 by 1 कोई क्लासेस डेली क्लासेस कनो लाकने ngasiदगी स्टार्ट तौबने कोई फ्यूचर्स एंड ऑप्शन है दी डेरिवेटिव मार्केट की क्लास है ngasiदगी स्टार्ट तौबने अदो कोई नुती की 7:30 AM सिदा कोई रेगुलर क्लास YouTube पे कनो क्लास लेगनी का अदुगा इवनिंग द यम को से रिपीट तरोंगे इवनिंग द 7:30 द कोई डिस्कशन और वगनी हाइरिबा डिस्कशन और सिदा ngसागी कोई डेरिवेटिव ngasi की तौरिबा टॉपिक से सिगी मतंग द डिस्कशन तौगने क्वेश्चन आंसर का गूगल मीट ओके अदो कनागुंबा सिगी ngसागी क्लास जॉइन तौनिंग बसिंग का वीडियो सी हन हन जेंग मी यावरगदी कोई मखाद वीडियो सी की मखाद डिस्क्रिप्शन द कोई व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक पीरी को जॉइन तौसिन दियो व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक टू दई कनो सिस्टम थाजरकनी को नत्रगना सी की YouTube की चैनल से सब्सक्राइब तो बियो अलर्ट करना लागना बको ओके अगम आई क्लास से कंटिन्यू तौरगे डेरिवेटिव मार्केट ऐसे सम समना अंडरलाइंग एसेट अमदगी डेराइव तो थोरागा को सेमकपने को अंडरलाइंग एसेट अमदगी डेराइव तो थोगा ओके यानी को अदो अंडरलाइंग एसेट हाइरगदी करिनो हाइगदी ngसागी कोना कनो से कोगी कंपनी में हाइरसी SBI हाइरसी SBI से सिदगी डेराइव तो थोरागा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से सेमगिबो को नट्रे से एग्जांपल इचम एग्जांपल नमसो हाइरके संगोम हाइरसी मिल्क
milk tagi khoi na kai sem bajai sangom gi khir sem jai sangom chana sem bajai natra adi different kano se khoi gi food item se milk tagi sem bajai ko singa sa gi milk tu si dagi derive to thoro ga sem mai ni loina ma aduna nga sa gi agi sangom se gi quality phaba phataba du gi matungina agi somna kan dagi nga sa gi agi derivative derive to thoro ga sem ai ba product sing to adu sing du su ma gi quality to lady ni natra say example alu dagi alu chips sem alu chips me ama sem alu chips gi package hon tonga don tawra kan natra dunga ton sem da tawra koina derivative market sida khon stock market di features and option and lay high level features and option se to features and option sigi magi price legani premium legani mayam am lay di ko se khoi kai kan jeng minare si ko sagi ai nasi derivative market ha derivative se underlying asset gi natra group firm gi derive tawra kan sem bani ha natra ado kada sem ke kan stock gi currencies gi commodities gi market index gi ko stock sari ga di khoi company sing sini SBI bajai ICICI bank oi bajai ko na de di se reliance oi bajai ko ONGC oi bajai any company ko de mak de kon stock sai ha ri stock si de khone derive to thoga derivative market se sem bajai ko currencies the issue ko na derivative market semi currency ha ga di mayam su hena khangnai dini koi forex ko forex la koi na trade to ba se currency da trade to ni currency market ni ko the commodities market se ko gi derivative ko derive to thoro ga features and options se dum lai samana na ko adi commodity market ha ga di kai na kana ko gi ko gi se farmer gi production ko adai di crude oil adai gold invest over silver de invest over ko sumba mayam ma ate su lei di ko si mayam sina ko na commodity market ha khangnai ba haidi kana gumba mi singna sum tarang gani ko gold mayam lai sil laga invest ori ma di silver de invest over ne ga hana ko nickel de invest ori ga ha ba adu gi market to ko na commodities market ha khangnai ko currency market na USD ga Indian currency ga ani dugi marki ko ama kano the exchange so the ko na trade to bane stock market si dana company sing gi share se lai daga company dugi magi price market ki price up and down dugi matungi na ko ni jing kan da ko trade to bane na tra the market index sai bam se lai market index sai daga di ko gi equity market ta adi stock market ki manu si da company mayam si gi punsil kan da sem index ma lai ko example no nifty 50 mayam hena khangna rabne national stock exchange ki top 50 company na pulaga sem bani nifty 50 si na tra nifty bank ko india ki bank khoi da gi chawba bank tara punsil kan da bank nifty se sem bani hoji ki oina ko hai ri si se ko index sa khangnai sigi index sing se si da gi ko na derive to thora ga derivative market se sem ko features and options se yani ko ma'am adong sai ko gi nang gi derivative market ko derivative market si da kai doge kan nang gi magi value se ko market ki value se kadai da gi change to ka kan nang gi underlying asset ki value se si gi changes to na id means aina derivative market re option da trade tawre khalasi natraga futures da trade tawre khalasi da option gi price natraga future gi price hai ai gi underlying asset oiriba SBI natraga na nifty 50 gi magi hoji lai riba current market ki price to adu gi up and down gi matungina magi price su change tawi yani ko ma'am adu sagin nang gi derivative ko market se masida contract hai ba ju hai re ko hoji agi screen da kan lai chi da contract to learn profit by this ko hali contract hai ba malai se kari no hai gadi sai ko na se example no hai kan da farmer mana ko farmer mana magi gehu mayam ma thara ga lai re khalasi to gehu mayam ma thare adu ga marak to the broker ma sangsile broker sina hai re okay nang gehu se ai hojate hono lai rege ko quintal amada 2000 rupees ta ai hojate hono lai rege ko aduga hayeng market ki
ngasi na ai de contract tong na du se nang gihu se hujute gi lawraga hayeng gihu se lokpa matam bawda 4 months ki sang se sang duini ko adu 4 months ki sang se after 4 months the gihu ki price se 2000 pi rasu ai dum pi rage 2020 pi rega su natraga 2000 dagi hela ga su nang 2000 dum lawro 2000 dagi taraga su to nang 2000 sel na dum taw haraga moini se yana bagi matung ine agreement amagi matung ina contract ama sign tong na tuini specific time da ko 4 months da to adong ngasai gi pharmacy na khale okay ai kai kan tawraga di ai di ising singwalaga kholaga si hairiba mafam si da ai gi kano se kano tawraga di ai di hayeng gi hu se ngasi dagi tha mai mari gi matung da to demand se ngasai gi sigi 2000 se jawdraga di se 2000 da ju lobuna phare man hai si da haina da tawraga ma jon bajai na tra broker sina uri sina kaino tha mari gi matung da gi hu se 2000 da gi hena price hengal la kani do ita ai lahora gi duni amasina tha mari gi matung da price handana thora ga di hai di mi mayam amma supply mayam amma thora ga di low uri ba mayam se loina gi hu gi product se mayam pu thora ga di ko ado ita di 2000 sida pirak ta busi ai adu dei hoji jol horge jol lak tuni moi ni gi si contract se si ne go khona hayeng future sense option da lak tu se derivative market ha ga di sida di contract ngak ta ni ko 1 month ki contract 1 week ki contract ado ne lei di si so ai makha next class ta dum fajana clear ta roke hoji ki di just brief ko yamne 10 tak na khoi jum nei ne ga sakhi se ka ado ngasai gi 4 months की मतुंग द मोय नि कॉन्ट्रैक्ट से 4 months से कंप्लीट हो रहे अदुग गेहू से ममन से 2000 की मुहूर्त 1970 द डाउन तो करे का 1970 द गेहू की प्राइस तो डाउन तो करे अद डाउन तो की मतम सिदा ngasai मोय नि की एग्रीमेंट की मतुंग इना ngasai की ब्रोकर सिना हाइदे बायर दुना सिगी सेलर से सिदा 2000 rupees se piraga madi buy dum tawdini ko hoje price di honge aduba moi ani ngang na gibagi matungina ko price e hong na dum ai mamando hong ga suma hana mane lei giba mamando adu da piraga ma se lei dini ko atopa concept amadana after 4 months ta ngasai gi gehu gi 1 quintal gi price e 2020 yore ko 2020 yore ga su buyers ne tawdu se kaino nasa gi seller sida farmer du da 2000 rupees ta magi kano se lei duini ko aduna nasa gi sida lai se mo any contract sida price na ko mo gi sigi kano ta taw se contract tawri ba matam se ko sigi matam sigi manu sida price na up chale or down chale ko adugi matungina buyer and the seller sida khogi profit and loss se lak tini stock market dai sida lai se buyer and seller khakta ni ko investor ngakta hair sai investor ngakta ngoiga su investor sing se buyer ama natraga seller ma oidini buyer ama ga seller ama gi marakta ko trade tawra kanda trade taw means buy and sell ko buy and sell tawra kanda profit and loss to ni ba talak tu si ai ko haidi aina ngasi leidiba company ki shares natraga aina ngasi leidiba option natraga aina ngasi leidiba features ko haidi ngasi dagi thamai matung ngasi dagi 1 week ki matung ngasi dagi 15 days ki mawda ma se price asi ba lak pa yai haina ai leiduni ba seller sina su ngasi dagi na 1 week ki manung sida 15 days ki manung sida natraga na 1 month ki manung sida haidi ba ai feature ki price si ba handak pa yai hai biduni ba seller sina sell tarok tu sin adu moi ani gi contract to ko moi ani gi contract sigi matam laigani period kanu laigani weekly oi bajai monthly oi bajai 2 months oi bajai 3 months oi bajai ko so ane tawra kan da khoina hai riba sigi contract tong na ri se si se khoina forward contract ha ra khang nei ba ko forward contract ha ra khang nei ko hai riba forward contract se khogi underlying asset se ko na jisi the example na ngasai de gi nei se commodity gi manung dane aidi gehu aidi agriculture gi production se koi commodity de jawe ko aduna ngasai commodity gi asset amagi ko kan kan se sida ko na hoji discussion taw rai se ko forward contract
adu contract sida khoina forward contract and the future contract saibam lei ko forward contract and the future contract sum isam na sum khangam si yam ka hai na koi derivative market se sangsil la kan da si kanodi oi di ko adu forward contract and the futures contract high river forward contract and the future contract is sab mane ko sabti managa khena ba khare lei moi da khena ba se kai kana kan da masai gi forward contract se CCD koi gi kano da phang de ba exchange gi manung de leite ba ko okay forward and the futures are essentially same their nature ko the is major difference that futures are trade on the exchange future contract se CC koi gi exchange ta di stock exchange manung da hai di koi derivative market ki manung da koi CC trade taw phangani exchange ta aduga forward contract si di koi exchange manung da leite aduga moi se ko sai gi atopa kano ma da se example noina koi sai da hoji hangam yam hulli na tra hangam yam hulli kana gumba mana nangi hangam se amna phai nangi hangam se ai jei bu su lok bu so i loina tok jerage ko aduga nangom dai 40000 je pi rage si nang lawro aduga nangi hangam se nai noi rage su gumba makhan gi contract su lei ko moi se koina forward contract hai ga su khang nei ko aduga koina stock exchange si manung de lak tu si de futures contract ni ko futures contract lai re aduga to pam su option gi contract sai pam su lai re option gi contract si da option gi buyer sina buy to gi ma gi kana se lai ko buy to ningu matam to bu yai sell to ningu matam to bu yai si contract ma khanam ni ko adubu sai option gi buyer sina ko gi underlying asset se si gi price si da buy to bu sell to bu aduma ya di natraga na nangi option gi price si da underlying asset ki price lai bu jom to bu su ya di ko ai di option gi contract ni option gi contract si da option oina lai gani adu option gi contract si da ko na sa gi underlying asset ai ni SBI da option to re khala se adu ni SBI gi kanu du da price sam manana si da lai gi ya de ko adu na kana se ka da ngai de sorry adu option da de ko na contract se ani thore call haiba ma put haiba ma to option gi contract se ani lai call option haiba ma put option haiba ma lai gani hai de call option and the put option se sida koi buy and sell to gani yani ko mya adu call option sida koi na ngasai gi call option da koi na buy to ba matam da lawriba quantity natraga price ka ngasai gi mamang da koi na pan gi beduni aduma koi na ngasai gi magi underlying asset se gi kano se lawba ya de ko adu koi na call option natraga put option sida trade to ge hairaba natraga ngasai my contract se lawgi hairaga di kari tawga lawdino hairaga di sida ngasai koi premium haiba ma leiriba ko premium se ju kari no koi makhada next class ta lakhini ko ngasi gi just derivative market se kari no haiba di ngan chara ko ma discussion tawmina se hana ai dain tawbune ko adu ngasai sigi premium se so chara ko di palamge ngasai ko na equity market ta sangaga equity market se da MIS intraday taw matam da ko SBI se ina trade taw ge hana gadi magi price khare leiri ko high river price ai pi daga ko margin oina pi daga adu ina lawi ko high river ina pi ga da margin se option da de ko na premium ha ga chu khang ko yani ko ado sai ko na derivative market ha re derivative market sigi magi advantage ko edi akoi de khare hena kana ba khar su lei aduga kana da su lei ko podam lei re ga di advantage and disadvantage lei gani ya ko I think asai na se future contract ne haire derivative market se ko future contract se da ngasai gi farmer du na magi gehu na traga phaudu to ngasidagi thamari gi matungda hanana adi price to khangdringe da hana predict to thoga ngasidagi thamari gi matungda ko ai khoi gi sida phauda hairage phau mon namna da lupa lising ama pirek ko yai hena magi phau se lok tringe da hanana 1000 da loina jon thokhare contract to nagare bayar ma ko ado hayeng kai gumba thamari gi matungda magi phau kara ba matungda 1200
ꯄꯤꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔꯗ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯌꯥꯔꯗꯨꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯐꯇꯔ 4 monthsꯇ ꯐꯧꯁꯦ ꯂꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯧ ꯂꯣꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯊꯥ 4ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ 1200 ꯃꯩꯗꯤ ꯃꯃꯟ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯃꯟ ꯇꯥꯔꯛꯑꯦ ꯈꯜꯂꯣꯕ ꯀꯣ 900 ꯀ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯈꯜꯂꯣꯕ 900 ꯀ ꯄꯤꯔꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯂꯣꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯕꯌꯥꯔꯗꯨꯒꯤ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯁꯇ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯃꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯟꯗꯣ मासे फ्यूचर द सी ओरकनी माई प्राइस सी ओरकनी हाइबसिंगदुनिबो ख गेस तौरकांद लेसिलगा लोइना थमदुइनी तो अदुगा मागी प्राइस टू चेंज तौरपगी मतुंगिना आइगी प्रॉफिट एंड द लॉस तो लागदुइनी को ओके दुना सिदा मागी बेनिफिट्स लाकांदे हेजिंग हाइबम लाइसे कइनो हाइरगदी हेजिंग सिदा मु लाइसे कइनो कांदे मसा आइगी मांगदोबा कनोसे हाइदि आइगी रिस्क तो ऐना से एग्जांपल होइना ऐना हयेंग फौ सिबाव पीगनी खोकनी हाइना हानाना कॉन्ट्रैक्ट लौसिलगा थंबा हाइसे ममन दो हयेंग तारादे ऐसे लॉस ओइदुनि नत्रा ऐसे बायर ओरगदी ऐ सेलर ओरगदी ममन हेंगलदे ऐदो लॉस ओइदुनि को हाइदिबल लॉस से ए रिड्यूस तो हनबा याइबो कम हेजिंग गी कनो से सिनरग को अदुना हेजिंग से सिनरगा कोई कनो लॉस ओहनबा याइ तो कमाइना नो हाय कादा ngसाई आइना इन्वेस्ट तौरिबा कनो दो अदो अतोपा अदुगी ऑपोजिट अतोपा मसु इन्वेस्ट तौसिलगा को अनि दुगी बैलेंस सेमगा अनि दुगी हेड्स तौरकांदा अखोइना को आइगी प्रोजेक्ट से रिड्यूस तो हन बजाय को ओके से अखोइना हेड्स कमाइन तौगनी हेजिंग हाइसिन कइनो गाइसे असिसु लाखिनी को क्लास मथंग को अदो अखोन हमको मुसिदा ngसाई अंडरलाइंग एसेट की प्राइस से डिटरमिनेशन कमाइन तौदिनो हाइबा ओके and the spot price are frequently used to determine the price of the underlying asset spot price हाइबम सु लाइन नत्रा spot derivatives हाइब spot price हाइब लाखिनी अदुगा अखोगी प्रीमियम हाइबम सु लाइन नत्रा ऑप्शन की प्राइस हाइबम सु लाइ स्ट्राइक प्राइस हागा हाइब मखन मयाम अमा कोने लाखिनी को हाइबदि मींस सिसिगी अगी हजि लाइदिबे स्क्रीन से सिसदा मान हाइनिंग से करिनो हाइरगदि मसा अगी commodity की मागी futures की प्राइस है तो approximation price है कोई न कमाइन तौरग खंगबंगम गने हाय कांदा सै खोगी spot price तै खंगबंगम है spot price कनागी spot price नो underlying asset की spot price तगिनी यानी का अदुगा derivative trading सिना कोई द कइदोगे कांदा higher returns याम साउब big profit huge profit से पीबंगमे अदुगी ओने तैना बदा को huge loss सु ओहन बसु जाइब को याम चाउब loss ओइबा याइ याम चाउब profit सु ओइबा सु याइब derivative market तगी अदुना खोइना derivative market से सिदा कोई संगसिन गे हाइरगदी कोई करी तौब दका होय याम द्रबदा कोई सही अनि अहुम मरी को हानना फजना practice तौरगा फजना learn तौरगा फजना खंगब मतुंगदा derivative market से entry तौबने हेना फैब को अदो कोने सही मरी मंगा ngaire laga leibadi ngamba nati natra अदो हाइरिबा सही मरी मंगा की मतम से सिदा कोई कइदौगने हाय कांदा derivative market से करिनो खंगमिनर से हयेंगदगी दे कोई दम स्टार्ट तौरनी कदाइदा derivative market से कदाइदा संग कमाइना buy तौदिनो sell तौदिनो अदे सिन करिनो मयाम मको इन डिटेल अदुगो हाइ रिबसिगी डेरिवेटिव मार्केट से कोई खंगगा तमगा यामना यामदब क्वांटिटी द याम अपिक क्वांटिटी द को कोई प्रैक्टिस तब याय पैसा खर मांगनी खर तोंगनी को कैसु काइदे खर मांगबदो कोई तमबद संगबने न खंदोक पियो अदो कइगम खर मांगे हाइसिदा याम चाउना मांगहनबदी फते को फर्स्ट अखोनी येंगदुसि कइनो डेरिवेटिव मार्केट सिदा सागी आइगी फन से सेव तौनब होना होबा आइगी पैसा से कमाइना मांगहल लोइदगे हाइबदुनि बखोना तमक्तुसि अखोना यत चंगसिन बगा डेरिवेटिव मार्केट चंगसिन बगा अस्मादि लुपा लिसिंग ता ताले कुन ताले कुंठा ताले आइसु मदु तांदबा यादि हाइने लागदी ngasi bang पैसा फंगम या हयेंग फंगम याय
नुमित खरनी लेरगा लोइना मांगिनेबा अदुगा ngasi nang na stock market se khangningi stock market se pame ne lai se stock market si dagi kick out taw se stock market na nang se kick out taw roi stock market si dagi nasa na kick out taw ga stock market dagi handokhini ko ngasi bawda ina adugi matik yam thengnare mi go aduna yari makhai gi mayam daina haining se sigi derivative market se amne risks oi ko derivative market se har kanda futures and option duni हारिबसिगी मार्केट से संगद्रिङै मतमदा हाना फजन खंगमिनसी फजन नैनसी को डेरिवेटिव मार्केट से द रिस्क यामने रिस्की ओइबा यामने चाउना चाउना खोगी लॉस ओइबागी मरम से करिनो हाइरगदी मोमदा अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर लैबको सही मार्केट की अप एंड डाउन से कमाइना याम खंगहौदना रि न्यूज़ तै करिदगी आइना खलमदुगी ओन तैना लाखपो खप अदैदी ए सुमाने लाक्तु मालिका खलुबा अदुगुंबा अदुंबा मयाममा कनोदा लैदिबा को अदुना सिसे कोइ अहानबदा डेरिवेटिव मार्केट से फजन खंगमिनगी से डेरिवेटिव मार्केट से खंगमिनरगा अदुगी मतुंगदा प्रैक्टिकल ओइनसु कोइ पुन्न तौमिनसे कोइ नुदिगी पुंग 8 दगी हौरगना 3:30 बाउको ग्रुप ओइन ट्रेड तौमिने गन लाइव ता आइगी सिगी स्क्रीन शेयर तवे मयामदको ग्रुप के लिंक से कोई WhatsApp ग्रुप पे तुम फंगने WhatsApp ग्रुप ते यावदब कनागुम ले जाउसिन बियो वीडियो सिगी डिस्क्रिप्शन दा WhatsApp ग्रुप लिंक यावरि बने अदुग होरे नुमिदां ये मुकसु रिमाइंड तौजरमगे नसी नुमिदां पुंग 8 का मखाइदा तो 7:30 PM कोई डिस्कशन अवर ओइगनी नसी की टॉपिक सिगी मतंग दा डिस्कशन तौगनी को माइदि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करिनो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्शन करिनो सुगुंब मयाम मको अदु ngasiगidi swaida loisillase aduga horen numidaang amuk 7:30 da amuk pulase